Busia, meda se wo ka me ho yenkonkodi nkomo na me kai wo se atare ehye mi se ye wo fe eye wakono udu asante mantem kumase busia kruwa junction a ehonom na obenya de opam ma me eye Adom's fashionry bema wo opam de pa ntie ya yefro na wo ye wedding gown bibia reception ntade nyina wo pam bi 055 0074450 0550 074450 betumi afrena na Adom beje wo so na atare apebia no wapam ama bidin nyina so woye bi na meko eye zoom na yedi nkomo wonim se Star Health Clinic de ye ne te se woyi free mu enye ye eho aha nti Dr. Frempo aye krado ya ye ko na yakwa kwedi nkomo busa se ne ede no mo de som ye na ye ni enkomo Dr. Frempo ma che me share mute ni eni nkomo. I know I heard for you now. Many my for so ya just want to pay that say bia no ye bo promo a woje yen so na ye ni nkomo Star Health Clinic de nim say free screening ni achade ahodo de no beba na ene nkomo no de bia wo de ye tu hofo na ye de ma omanfo enti ene no afutu de ma omanfo ne de all right macha for you there ene no ye bedi nkomo kakra na ene nkomo no fa condition bi abronia to the din say amenorrhea the aka amenorrhea brofu kakra ne mum de chere say oba ensagu a emma based on bibinti and is akoba say oba betena bosomi mienu miensa eko na onhu menstruation wabra onyandu ne menopause time so a ono so a wonyem yes wa fa afro ono so a wonu menopause ono so a onyem on fa afro bia okay then ono so a oma yes wa wo foforo entina on menstruate but onyem on foforo on twa bra na so no bra no na emma eno na broni kan say amenorrhea na eno no ye wo ne primary amenorrhea na ye wo secondary amenorrhea de na ebedi hu nkomo yiye no secondary amenorrhea no secondary amenorrhea na ye bra oba wanyi adu ni mpani fie so na oye bra normal na all of a sudden bra ne mbabio that is where secondary amenorrhea no eba enti akoba ne saa niema bebre na ya na etimi course ema sa menstruation na was eba no ejaiba and akoba ne sa so niema bebre eni timi boa ekofa edebre oba kora onsabuo no etwa wabra anase ejaiba no because bi ho a ebetimi atake ni be 4 months 5 months na menstruation no ema krada but ho a na ba obi so ho a ede na de ba sanse oba de yeni musenka kopim so obedu menopause so no wasa bosumi bia de bi krasa ase mfie du miensa 13 years na o mafra se bosumi bia ebu ni kakra de na bema oba bia 30 na 31 years menya sa ya de ibie niama bebre ne betimi aboa ama oba ne nsabu no entimi nkoba anase emma yie ene se on say time na ye educate and ye sua fiber ho asem no ye behunu say ye wo hormones bi no mu a regulate awode no niam bi ye wo se koso e wo awode no hormones na do so bebre ne mom ye two particular hormones bi a play major role e wo ba na awode no se obenyinsen se obetu kusua se ebema na bu ne nsa sa ne ma na ebe no hormones mi bi ye very key hormones are responsible say eboa emasani manokoso that is obane estrogen and then the progesterone levels no and you know say yes treaty fiber ni behu say estrogen and progesterone no kokosoro bebre na ekobro so at times it mima fiber tenyini no sa pepepe and as hormones no ekobro so estrogen and the progesterone ko ye ekoye imbalanced in a way and also so no etime boa ema oba wonsabuo no enkoba yie enti mostly bebre na no ya na eye enro bi a ema no enom anase
bebre na ye nnuane a emma no edi ento eno betimi aboa ama adukura wonom make say ebia na obinom some contraceptives bi to prevent pregnancy onom to aso bebre a enye obia bet bebre na no etimi boa ema won nsabu etimi ye rough ena won mo a entire family planning so no ebi nso ho no mo after family planning ebetimi taking some months and sana empo watimi enya menstruation ama no aba enti eno da nchan a enuane ahodo bebre no so eka ho and don't forget say even say fibroid e wa awode mu a ebe din say bi o ho a menstruation mpo ebeba enti say unya hu say menses na mayiye dia eho behia say obekọ ayaresa bia na be Star Health Clinic na yahwa the property because niam bebre ye de betimi aboa ama menses no enkoba enti ebeba nso so a bi o ho a enkoba yie so bi o ho a under normal circumstances no senka o menstruate a nka one flow kra no be 4-5 days or 7 days normal flow near 7 days but obi wan nya kra no 5 days or 4 days there onya at least another day ke be fa say yeah but obi o ho a just 2 days and no flow obi flow just 1 day and kobanesa enye normal enti no said dey unsabu risitie piano who be here say enye normal said dey na onim dada no dia who be here say obeba Star Health Clinic na ya had the property I cost that thing no na yetimi aso we e dey free hono e dey amount because nyema bebre ene betimi akose ama menstruation no enkoba na embayi na je se metiasie ya said enkrofo bi asa ye normal mo oh me fresh na me menstruate ni de oh na 7 days solid say de ba 2 kura na etwa me de oh sa na mtie ma me kura na ma me kura so no mpodi omu ni nsa kura che se we no enya de ye normal so yo ba na wo kwa wani mu na ete ba 5 days obi kura timi nya ne de 1 day pe se wo ha obi sa na se bibi na ekoso ni padua nje wo se ni pakro ba Star Health na mutimi fresh ye ntem na ankwa nkotwa na wo nya sa exactly ebia na bibi na ekoso a wo de no ebia na we develop fibroid bi ebia na we develop polyp endometrial polyp that ba ko be discuss polyps and ebia na sa ne manu bi ana maybe na we develop polycystic ovarian syndrome that is oba onkosua no ensu asai bebre ana ensu agina bebre mu na nkosua ne bebre asai nkosua ne bebre sai sa ma me yi a eya na eboa ema sa oba no untumi menstruate na untimi nyam yie enti no ehun be hia se de tie bia no obebe Star Health Clinic se wo such condition ni bia na sa problem ni bi nko ade a ehun be hia se obebe because ye ni experts na it me treat ma unya problem no anu yie ntentem wa bra enkoche bebre because awode mu ya ready o do Star Health Clinic am so be nyina che ba obe china che ba o kozo aste obe se ba Dr. Frimpo yemre me de no say kura ba 2 days matena se afemfie mienu normal mama e ba sa de na ekoso mi ni padua mu se de wanya bia wonya ntua na mo ma ye no sa nipa no effect be na obenya de na ekoso sabre okay na just say o ka science bia o no be hu e woni ni padua mu amana be say science no de say no wonim say ma na e ma no a wantu hu ana mo no e de na betimi di nipa no akowie okay de beba biom ene say sa oba ko no obenya ya obebre wona ya se bebia e betimi ama obenya hot flashes ka ho an ho betimi ya hihye no enso na bibia anye no eno betimi aboa ma oba ko no oha obenya dizziness kakra e betimi ama no waist pain pa sisi yare obetimi complain ni sisi yie pa and ebetimi aboa ma wo ba ko na be den se obetimi afa afro na wanyi nsen se wo hwehwe awo de a because now kosua yi untubi ana se menstruation yi unye bi how then now we expect to say obetimi afa nsen ama no ayeyi e be very difficult se obetimi abefa nsen ama no ayeyi and you know de yedi hu nkomo yi wo kom he no be hu Star Health Clinic ne numbers be na watumirika ba all right Star Health Clinic branches no e bi wo kasoa akweli otacity ho no a obenya ye branches ni bi so Kumase kwamo ejeso kwamo for junction ho a be Baptist Church no
Sanso na benya yo sunyane yo fia pre bi na GN Bank awo no a doma hinkro nso yo SS locals area ho a be gift FM German South nso yo japekrom fitemu ho no mo a hia no se number be frɛ no e gu screen na se no different na gi direction no na Fabra Star Health Clinic ho na yentimi mboa na yare bia e ha no yentimi treat e ma onye free. Now don't forget say promo bi nso so baso e free screening bi baso ade say I 10th year we enemy. Say nya di Easter ni we are 10th year we enemy. That week ni nyina no Star Health Clinic branch bi a obeko no. Ade say yen services ni nyina e be free except ofo da car obi. Yen services ni Easter ni we are on the 10th. Ubo wura Star Health Clinic bi a chese niam bi ubeko so ho no ma e free. Bibia e free. Say obi scan o, say obi lab o, say obi check up o, bibia obi bia no e free. Nemum edura a wode kwasa yare ne de eno na enye free eno so kra no discount ewo eno so eho de ohia eye folder pa obeyi hia no se eye from 10th to 15th Easter ni we na otwe we yenim ni nyina ye branches ni nyina obetimi aba ho Dr. Frimpo yada sepa ne asem da wode abreye anopei yada wase nyankopon hira se wodwen Ghana fo ho Abusia Dr. Isaac Frimpong Star Health Clinic and wo ya wodi ni juma and said ye two ma ne fo ne anamo we so to dia my numbers no said o kan na good screen ne so no enti fa untimi ntwa afre obi no matchro ma wo ne frɛ wo mo na wo ha no enya ano eyi na me kɔ no de na okɔye adanse a Isaac K Nomenyo wono ena wo ye rep wo ho o say happy birthday nkoma Eric Opoku adanse o Famina NDC constituency chairman wasan a businessman Eric Opoku adanse ne ye nuabema Isaac K Nomenyo se ye ma woda pasonko sanso na ye Ruth ene Rufina mo na Vrongo enra na ye mo birthday mo nuabema ntafo mpanimfo no Gatuso ene Alonso mo ye police officers e na Vrongo o mo chiriba no esoso ye ntafo ma me Ruth ene Rufina enra na ye ma woda nti no belated one enko emamo Adom's Fashionery e wo Kumase Abusia Kruwa Junction 0550074450 no ene pamatare ehye me wuhia me a eya frame anoche waba ajwa se wa me so ma hene kwabna sante betena se me mochi